441 kilo. 530 kilo. Живой беске 260'tan. Assalamu alaikum. Урматтуу журтка бар YouTube каналыбыздын жазылуучулары жана көрөрмандары. Мындайсыздар, бүгүн 14 май 2023 жыл. Ноқаттагы мал базардан маалымат беребиз. Андыктан биз менен болуп, каналга катталып, лайк басып кетиңиздер. 44 kilo, 45 kilo. 645 kilo. 260'tan gitti bak ha. Dedi. İki 224,5'ga satıldı dedi ha. 11.000'ge şonu postum veriyor. Kaçtın verip? Короче, tandaganın 15'im dediniz ha? Sinesi 13.000. Aguan gisar aralaş. Sonun qozularken 15.000'den dedi. Sineler 13.000'den. Qanchadan eti var mı? Hı? Qanchadan edi? Meni qaravam, meni qaravam. Biz 19 qildik, ikkitasin bermay. Ikkitasini 9'dan. 19 qildik, ikkovi. Birden-chi? Ha, ana shu, mari kelishimmi? Birden qanchadan? Yo'g'i bu qala. Sen aslında aytmoqchi? Sen hozir 12dan kam o. 12'den. Sen 13 so'm. Buni o'tib keldim, yaxshi. 13.000'den erkek qo'zlar. Qo'chqorni sog'liqmi? Qo'chqor aka. Qanchada o'tasiz? Aldım aka 12.200'ga. Sen 8.000 bo'ldi dedi.